Autoritet i samopouzdanje najbolje se pokazuje neverbalnom komunikacijom. Ona vam pomaže i da pojačate poruku. Izraz lica, držanje tela, kontakt očima dodaju istinitost rečima. Čak i ako imate najbolji govor, ako niste otvoreni ili aktivni, nećete biti uverljivi. Uglavnom je naš govor tela podsvestan i već imamo neke ustaljene navike. Ali da bi se savladala umetnost javnog govora, potrebno je savladati i jezik svog tela. Način držanja tela pokazuje vašu kompetentnost i otvorenost za temu. Postoje dve dimenzije držanja tela. Prva je dimenzija neposrednosti, gde dolazi do izražaja nagnutost tela prema publici, a druga je dimenzija opuštenosti. Opuštenost pokazuje da ste sigurni u sebe, a kruto držanje pokazuje na rigidnost ličnosti. Telo pokazuje otvorenost i zatvorenost za komunikaciju. Da bi ostvarili dobru komunikaciju sa publikom, potrebno je da stojite ravno sa ispravljenim leđima i ramenima. Treba da izgledate prirodno. Ruke treba da postavite sa obe strane tela i one treba da pokazuju otvorenost. Ruke treba da budu otvorene sa dlanovima na gore. Ako govorite pred publikom u sali, nagnite telo prema različitim delovima publike. Pozitivan prvi utisak ostvarit ćete osmehom. Osmeh je možda najjače oružje pri stupanju u komunikaciju. Prirodan osmeh stvara karakteristične borice oko očiju i u njemu se kontrahuju i mišići oko očiju. Oči odaju iskrenost i srdačnost. Ovaj osmeh je simbol saradnje i želje da se održi empatija. Oči pokazuju vaše emocije i iskrenost, a takođe su važne za uspostavljanje odnosa sa publikom. Važne su i za dobijanje povratne informacije od publike. Kada govorite pred publikom, održavajte kontakt očima sa jednim članom publike nekoliko sekundi. Ne posmatrajte samo jednu osobu u publici, jer može biti neprijatna situacija, već uspostavite kontakt očima sa različitim članovima publike u različitim uglovima. Trudite se da vam pogled ne skreće levo-desno, jer to može da uzrokuje nepoverenje. Takođe, nemojte spuštati pogled u toku govora, jer to ukazuje na nesigurnost.